pu editor kalawin rol vele lok teang themtleng te jok ang main tun trum MLA in thana suma mi leitum candidate teu last minute po sum chelek du su achan chumo in pek chuan an la anga an vote don chuang reng lo cheu inin seng thon mai don mizo mi pui tun ma angin kan ato big lo ACDP tho thumna latura in enroll ho po khan MNF ni lo an vote deu vek don in bum na thangan ok reng du to mi alawania aram mi pui mangai tu dhar chu tun kan hai lo cheu campaign lai chuan mi re thei te chobel po in zen relo min mangai ber tu te an ni ti mai turin ni ma se in hantling ta chenga in emele fan le nuai thum pek min tiam po min pe phal le silo in chobel kan zen pui le thei chuang silo sang ipa pachuaw lulul ZPM party hoin anpu leaderin kandang lam turani ati wang main an campaign kalkhom na pianga pathian la sa an han awruala an lam vel hi chu kem chuaklim in ti piang thar in khom vel hi an angriau hian ka ria lal ruanga ke chalate khwa akal dona wanga zia thupo khring mi honge tia kel chala awa an thup ve vel kha an ang om mange o kaloti dewa lal ruanga a ho nuwa chuan ke mi an nile tho angin in thanzo nuwa chuan eng ma hian ni om silo ke chuan sarkar tirlo loila lo thlir ve pochak omjok te hi ka tivel mai mi hlo cham kumsom paruk vel kanin hruai tira kan ninga tuna ZPM kan thlangtling ani hlau chuan zin lo bil la duin min hruai ve thung se kan tile thung ti na ni mai lian nuna MPF ten in thlanna fel file thiang hlim kan nei theina tura political party rang te nena thuthlung an siam bo chia Congress party ten anpu rahula hawakong an zo lui chiam maile MZP ten namdang kopui nei candidate manglo tura party tinte angen mol laya Congress party bokin an bo chelui lengat mai hi chu zoram mi puite hian eng ang chin nge kan ngai le hetianga lulul chua kan INC ten ma an la lui ngar mai hi chu ama MPF secretary Reverend Ramliana Soyangin mi pui court hian eng angin nge an chunga ro kan rel don ni le campaign laia tanga ramta na thatur MPF le MZP tengen na po za lova ma la lui Israel aya Palestine thlop tlat tu te hi ram ro rel na phong chelatan kan du don em ni dikte ramve pu editor mak itivem ZPM in P Elinarilian longkha candidate da andu emema mi pui point an candidate ngei po kan lo rin mi fel le thiam na le theina ram mangai tak mai kha candidate ngei dona lan lai khan soi chetu le alanga pau poa soi chetu namdang pasal nei candidate ti tu kha nulala lompui MPCC ngei khania tinge anmani ngei in P Miriam L Rangchal namdang pasal nei ngei an candidate MZP ten sangni som pathum an lo chuato namdang pasal nei candidate lo tura partin te an lo hriat tir to za zo lova an candidate le sia thu chua siam tu te kongzo ngai hial an siama kongzo tu te jok thiam lo chantira an social le si makka ti thlot MZP te hian tunin thandona wanga an thu chua thar po ani chuang lova dem tur an in alai om ka hrelo parema mi pui te hian mason na mala turin kalkong tha kan mamowa Mizorama hian kong tha le tlo kan nei ngai lo reng hi engwange sarkar kan nei to thin ten kong siam na tur sum anti riral chu oi om lo khopatamani si an le do chim jinjia te hi kan threning to chu wangin MNF le Congress hi chu thunei tuwa siam to lawangu poisa tamtham taknen vote leitumin an lo thok lenga tu ma in leitir lawangu pathian huat zong ani e chol to sela kan la hriat ngai lo sarkar thar pathian tri chunga ro rel tur kan din ngei don nia ti chuan amal som na in min zui nge yang parama kelke pudu ama hian khati taka chanvo ro pui lutuk tak IPS officer malam hun bright lutuk ruling party president nina le Lok Sabha MP nina Mizoram remna tan an chan ngot mai chu MZP te po khan ngoi bo san mai chi an ngai lova choi moina certificate ro pui tak sangni le som pakua remna ni ya khan ro pui takin an hlan ta ni kha
India chuan IAS officer ni na chan huam pakhat Subhash Chandra Bose an nei vea tun thlengin an la zain an la choi moi renga ni la in keini ve zongin zale choi moi chu soilo dot sualtin rengin ui ek putlak lo lek lekin kan chhuwa du zok hiala ni hi MLA than hun lo thlenga Christian te mel malian beranei tu BJP candidate nena I vote ila pe phalani chuan vanram kai tur khopin ila piang tharami alo tina ko hrana chan vole din mun engemo cheltua hial po ilo om ve ni point nangma inen fiangam la bangam ro itana thazokang hetiang Christian nilo satlia mai po nilo huwa ti boral vektum tu te zom tlat tu te hi pathian melma ti tlak an ninga ye gospel lover kamangan thu kan out chuak vele teang nikum sangni somni pani November tha kan en kol na tun thleng hian kan la mu theilowa hemi healthcare bill tang pek na turatan sum te po kan puk ni khan kalo hria mi poisa puk hia la kan loin khul chuana ni sia kan wanga khlel tak em o kan ho tu te hian lo ngai poimo thei ram se kan va duem cheng nuai ni la ye ni boxia kan nga khlel ngoi ani e kan ram politician min lo hruai to tu te khan kan ram kan nam mi pui te min mangai na ya na sa in anom na partian mangai jok thina wang khan mi zo mi pui te hi kan van duai ani party aya ram nam mi pui mangai jok tu tura be sei kan nei ta boka ei ru ve lo tur te chu vote ve phot mayango arja sanga newsia ha namdang pasal nei INC na MLA ticket an pek an soi sel kha a tha ka tilo top ama khami zo dik takania mizoram khosa anile thosia namdang pasal ne wanga ticket pek du lo ri ngot chu thil dik the ni lo namdang pasal ne wangin mizo ani na bo lo thil hi mak thin mange nationalism kengko tu partia in chal berle soitam ber tu party ten antun din muna an soitam ber nationalism hi an phatsan thui to hleni ti po anin en fiangam meu to lo chu ni hi mo Mr. Arjit Ralde Darkim kan performance achesia na tho tha chuan tur awang si hrileng chuan lamchar charmayango ma se kamrula le zoram chanate tan chuan hrileng hian an na thul tir chuang silova campaign ha thlak ngei mai Sherlock Holmes Manipura BJP sarkar che dana tang hi chuan tribal zo ku kitan chuan BJP rin harta hle tribal mi le sa mizo na thlak tan fina hun khopang ruaya van chiao